मुस्तफिजुर रहमान, ये नाम आपने शायद सुना होगा। बांग्लादेश का एक क्रिकेटर जिनको आईपीएल ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में हमने लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स। बीसीसीआई इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। आप लोग पाकिस्तान को बॉयकॉट करते हो, लेकिन बांग्लादेश के संग आप बिजनेस करते हो, और तब हिंदुस्तान में बोलते हैं कि बांग्लादेश में हमारे खिलाफ जहर फैला जा रहा है। तो ये क्या है, ये क्या चल रहा है? आपको भी विचार करना चाहिए, आईपीएल को भी विचार करना चाहिए। मियानी साला पोवाग्रा फेसबुक पोस्ट खालाय साका ताकलाय 2026 बीसीनी आईपीएल खेलाव केकेआर एबा कोलकाता नाइट राइडर टीमो बांग्लादेशनि प्लेयार मुस्ताफिजुर रहमान मोथोंजागला बाद खालाय रिजाक सेने हिनै आमो बीसीसीआई सेक्रेटारि डेबाजित साकिया अर्डर दागि जामा बेसिंतिनो बांग्लादेशनि बलार मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल मोथों लिया नरि रिजाका ते मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल ऑक्शनो जे 9.20 करोड़ रां bai paimani a rang kuno phatra haseo thangyewoi amse rang bai Indiani local borokno paino chance rikai hamnai hine bowagra post khaisaka. But BCCI rok tangni Bangladesh ni best player Mustafizur Rahman KKR team ni Norka IPL auction se Mustafizur Rahman 9.20 crore rang bai pajak hinke tabuk tama problem idarte bono norna nakana phadi senta full kamke semman lain. Bangladesh ni player Mustafizur Rahman KKR eba Kolkata Knight Rider pula 9.20 crore rang bai IPL auction pakya phiaba Bangladesh o aroni bakse gunda hindorona attack khalai botharlai tongka a bagi politics rajniti tensioni darte BCCI rok order reuri ka Bangladesh ni player Mustafizur Rahman takai 2026 BC ni IPL o mothangman galak nei te BCCI ni secretary Debbarma Sakia Saka Mustafizur Rahman Saka Alka Borno Danake Dawimano Hane Amonka Bangkok je Mustafizur Rahman KKR team ni Normani region BCCI ni o decision namono bobagrabo sasaki saka o 9.20 crore rang India no tongnai amse rang bai India ni local player kereng rokno pai chance herina nangne hini saka bobagra and Bangladesh ni player no IPL mothing yakare norma darte India ni kebama luku tawu blekna tongthonai jak but tekhaksa bukhago Bangladesh ni luku rokhin gai jirigi kablajak Mustafizur Rahman IPL ni norsma kokno khanai sudo amsak simia Bangladesh ni cyber security hacker group tabuk hinkai India ni website no hack khanya bagi domkiri tonglakya amono kari Facebook roga hinkai Bangladesh ni bagi je hamya kok sananyo je Facebook ID ro hack khlai delete khai tongmani bo nukjak tongkha Bangladesh ni player Mustafizur Rahman KKR ni norito rohorka phiaba KKR team tabuk Mustafizur Rahman ni jaga local player sabno nanai sabo mathne KKR team tabuk bo decide khaisugyaku amsuk jora chini kono khane nang bahne wansuk tong khana chini tripura hasini Manishankar Murasing le tabuk KKR team chance da mano hone abagi Manishankar Murasing kok sana thangke chance manibo manu baki hinba Manishankar Murasing Tripurani khorsa talented all-rounder player lajak salo IPL auction o 30 lakh ni dam tomani haipono bo pajaliya te notice ni kebama leader boakra hindi alka party ni leader ok hindi Manishankar Murasing no support khai tomani bo nuksak tongo amani darte KKR team rock Manishankar Murasing no chance ruibo manu jodi KKR team sasaka hankaitya Manishankar Murasing ni khela thangmung bahairok hinba Ranji Trophy thangtani 310 eba 310 ni se gobang wicket najak te 3800 ni se gobang run bo khlajak or Lala Amarnath Award jagabo paijak sana thangke joto jagano Manishankar Murasing thikthak kahamkino thangai tongo agite tabuk abagino KKR teamo chance manibo manu local player ni bisingo hangai teba amsik jora confirm to angsugya ko social media ni bakati tabuk je kokase ongkhormani hinkai Richard Gleason pano KKR teamo chance heroimano honibo salai tomani nukjak tongu koboi kokle Mustafizur Rahman jaga KKR team saunu nanai sabo chance mano tabuk bo confirm angsugya ko jodi chini Tripura hastani Manishankar Murasing chance man khankai chungmo blackna hamjane jajane amno karibo Facebook ni social media joto jagano tabuk KKR teamo Manishankar Murasing nadi hne kebama loko
je mention khai KKR team no mention khai tek tumna nuksaka haipono KKR team ni bekhati tabugo final decision angsuya ko sabono nanai sabono painai amo sing buskang jorawono teruk saimanai so chini dara baitolte munai shong norpo henkai tabuk je buskani IPL KKR team jaga Manishankar Murasing Thungnai musong khangke o video no share kaladi sengkatal next update ma ke datino tubui tongu Tipra Mota founder and Tripura Royal Sign Debbarma has slammed the BCCI and IPL team Kolkata Knight Riders for roping in Bangladeshi pacer Mustafizur Rahman for a whopping rupees 9.20 crore. Debbarma said that instead of giving chance to domestic players, the BCCI is promoting Bangladeshis even though the country is looking to bleed India. मुस्तफिजुर रहमान, ये नाम आपने शायद सुना होगा। बांग्लादेश का एक क्रिकेटर जिनको आईपीएल ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में हमने लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स। बीसीसीआई इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। आप लोग पाकिस्तान को बॉयकॉट करते हो लेकिन बांग्लादेश के संग आप बिजनेस करते हो और तब हिंदुस्तान में बोलते हैं कि बांग्लादेश में हमारे खिलाफ जहर फैला जा रहा है। तो ये क्या है, ये क्या चल रहा है? आपको भी विचार करना चाहिए, आईपीएल को भी विचार करना चाहिए। नेशनल प्राइड, नेशनल सिक्योरिटी और हमारा सम्मान ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा कमाना? केकेआर से बाहर होंगे बांग्लादेशी क्रिकेटर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। और यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान का विरोध भी हो रहा था। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad.